bagay ko. Nagpulaksa. Ala. Pulbo lang dayta. Pulbo-pulbo tayo na. Nya, siyempre. Hagupay kaya tikwate. Pumintas unay ta napintas na. Natural. Tipintas tayo nga Ilocana. Nya. Siyempre, tasipit ko. Pinalabasit ko matbatit. Uy, bagay ko ba? Intubak na talaga. Tiag video tatangal daw. Bagay ko, alabakang ko nga bagay. Kaslak samat al-alya. Nagpo daw tirupak niya. Ngam di effecti ko dahi tati silaw. Nya. Man-manuak gabing ngagpulbuta. Morena tayo nga rod. Tikulay tayo brown skin, di ba? Madi ka mo man. Si kayo nga kakaanak nga mahilig ag pulbo. No nangisip kayo, hang kayo mga agpulpulbon. Inyan. Apay, nya kayo labang? Aso nga labang? Nangisip kayo rod, nagpulbo kayo pa. Hanan, tatala nga nagpulbo ta, nagvideo nga rod. Kan ibagate, tirason, no apay ta nagvideo at tangal daw. Kano apay ta nagragsak ni Antiyo. Amuyo gamin? Ala, naka 50 mil akon. Iti kakaanakan dito ay YouTube. Nagragsak! Si kayo nga talaga. Sino iti amang kaninang yun? Nagano kayo man nga kakaanakak. Oh my God. Diyos ko nga rodan, my God pa, diba? Ngam nagragsak, ala. Road to 100,000 dato yan nga kakaanakan. Dapat adupay nga mapukpukaw nga kakaanakan nyo. Ay, kakaanakan nyo? Kakaanakak. Kakasinsin nyo, nya? Iso nga bagaan nyo. Dagita kakasinsin nyo nga hampay nga nag-subscribe. Dito YouTube account nanti yung abangat, nya? Ag-subscribe kayo aminan. Nga kakaanakan ni auntie yung abangat. Nga da iti bugoong iti dara na. Nga kalkalding nga narawat iti ruot kan bulbulong nya. Bagaan nyo isuda Ikaw nga kakaanakan nga. Thank you so much. Ketata kumablaawak iti amin nga. Ay, tikiday ko. Amin nga kakaanakak nga. Todo-todo iti suporta daki nga ni Antida nga taga-comment, taga-share, taga-support niya. Iso nga kablaawang kayo amin nga kakaanakan ng tiyo niya. Numabalbalin kung mga saggaysaan kayo kat madi mga rota. Ni 50 mil kayon dito ilang YouTube, di ba? Kasano ngay nga saggaysaan kidi awanan. Babaklat kayon to, lalakay kayon, di pa nga nalpas nga kablaawan amin nga kakaanakak niya. Iso nga pinilik lang, dagi dyan nalalaing, nasasaot, nga ag-comment dito YouTube. Isong si kayo, hanyo lipatan ag-comment, agbasbasa ni Antiyo niya. Kan supporters na niya, sige rogyanan tayong tipakablaan. Una at ditakwa, Asinggan, Pangasinan. Kananayon ko nga dagita nga kwa, nga tattao nga, todo supportive, kinaanti yung abangat niya. Hello, Asinggan, Pangasinan, thank you so much. Kinyayo amin dita, nga kakaanakan na antiyo. Ken syempre, intiro te Pangasinan niya. Syempre, taga Pangasinan nga rod na antiyo. Iso nga, hello, kinyayo amin dita Pangasinan niya. Kandita amat ana dumaduma nga kwa parte ti Norte, Ilocos. Naibanggit ko man dagito yan. Basta amin kayo dita niya, Abra, nya pay ba, Cagayan, Tarlac, adumat kano dita Nueva Ecija, Isabela, nya pay ba, ala, malipata manante animal nga luglugar dito ika Ilocanoanan nga. Hay na. Baguio, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, hi! Ala, nagadukanak kanita ni Antiyo niya. Ilocos Sur, kan Ilocos Norte, kandita kwa kano Mindanao, ado kano ti Ilocano dita Mindanao, tas Sultan ko darat baday dyan nabasa ni Antiyo. Kandita Sarangani baday dyan. Basta dita Mindanao, ado kano ti nag-migrate nga Ilocano dita Mindanao. Hello! Kinyayo amin dita.
Siyempre, nga maawan, dagito'y kaanakanan tiyo, dito'y abroad niya. Ala, niya matibok ko na yung nasugsuga ba? Nasag, baba niyo taag pa, sinupak to tibuok ko niya. So, kataman ti kulay tibuok ko. At yung ron, agito'y kakaanakanan tiyo, dito'y abroad. Dito'y launay, Italy. Ado ka no, ti kaanakan dita, Italy na antiyo nga bangat. Both ita Rome kan ita Milania. Hi ti family butuyan kan ni Meds Daroy dita Italy. Thank you ti support yo kina antiyo Siyempre dura ita Spain. Ado ti kaanakan nantiyo dita nga di Mardara mga bugo. Germany. Pati ka dito yung Cyprus, mabasbasa na nanti dagita comments da kan messages da. Thank you, kinyayo niya. Dora dita London, adumat iti adadara na nga bugoong dita. Nga mga agpapaabak iti Inglisan dita London niya. Thank you, kinyayo mat, kakaanakan. Adumat iti mabasbasak nga kwa, taga Japan. Ala, arapa up ko dahi taapan ti Japan. Apanas ko ti Japan, nagkikinita tayo niya. Ore di ta Korea. Korea. Nagalas pa ng banggi na antiyon. Korea. Kaya't kumatapan di ta Korea. Agkikinita tayong tagtanya. Siyempre, nga maawan ti Singapore, nagadun. Ti supporters nga kakaanakan na anti dita Singapore. Ita Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates, baday tinagan na UAE. Ado, ti kakaanakan dita na antiyo. Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Amin nga nga member iti kwa Southeast Asian Nation. Ado, ti kakaanakan nanti dita. Hi, kinyayo amin, thank you so much, nya. Uray ta Hong Kong, nagado, ti kaanakan dita nanti yu Hong Kong launay. Bakan tugat agimon damanan nga nabanggitan iti ayandan, nagiti nga kakaanakan ni antiyo aya. Hi, kinyayo, nya. Siyempre dita Amerika, agpaaba da ba? Dollar ko naman. Padalhan da nga rod iti make-up ditoy. Tanuhan lang nga pulbot yung us-usaran ni antiyo. Tanuhan agbaling nga al-alya nga nakapurpuraw ti rupa ang nagnisit ti tengad ko. Adumat ka ti kastakin niyayo, diba? Sikaw nga Amerika, lalo dita California, South ka North Carolina, ado dita ka no ti kwa San Diego, Los Angeles. Dapat ka anakan dita New York na antiyo nga. Dahito iti number 1 nga lugar ta Amerika nga kakaanakan na antiyo. When? Hawaii! Adwa iti adadara na nga bugoong dita. Kumusta kayo? Amuyo pa Agilocano? Baka nalipatan nyo Agilocano. Thank you kinyayo niya. Special mention to Erlinda Ordonio dita Hawaii, Honolulu, bat ayan na when. Kan Dayag and Flores family dita Honolulu, Hawaii. Hi, kinyayo kan amin nga Ilocano dita Hawaii, siyempre nga maawan. Apanak to dita Hawaii ag show, ag kansyon ni antiyo dita niya. Sponsoran nyo. Si kayo amin dita Ilocano dita Hawaii, tadukar tayo dita. Nya! Gamin ita Amerika, ado ti kwartada. Malasin mo no, ado ti kwartada, handa mo ag Ilocano na agbakasyon na ti Pilipinason. Kastamat, dagita kwa niya. Kunamlan no handa nga timang tangkan nga Ilocano, idi bago daapan ti abroad. Idi agawid dan, Inglesera da aminan. Ti kaya nasa una do kwartadan, kasjay, nya. Pagkang may ayatak lata, dagita nga kakaanak na, di babaan nyo, ag real talk, tayon to, iti may isang video. Nya. Can special mention dagitoy excellent nga kakaanakan nantiyo, naglalaing dang ag-share, ag-like, ag-comment, ka na kayo ko mabas-basa. Rugyanan tayon. Ni Lenny Dakasin, iti Kuwait ba? Kuwait. Madik amuman ita barangay mi Kuwait ko nata. Iso nga ti amok idi amin nga taga Kuwait ada kwakwati na. Onya, okay ni Joanna Pacheco Istomo. Dahil ta nalaing mo, dahil ta kanakan nga ag-share, ag-comment ka na ko mabasbasa. Siyempre ni Ederlyn Villagracia.
Ni Jeff De Vera iti Singapore. Ni Joya Ventura dita Pangasinan. Dita Norway, Jackie De Venecia Otosen family. Kani Maria Ines Orero and Orero family in Davao City, Philippines. Kani Marie Chris Gray Corpus, kanya asawa na nga ni Neil Corpus, hello from Canada. Kani Karen Sagitan Killingstad, hello mat kinyam kaanakan, nga kananan nga share ti video na auntie, Ni Nancy Ordonio, kani Beatrice Pacheco, dita Dubai sa Tayanda. Hello, kiniayo met nya. Kana dumat ka no ita Israel, iti kakaanak ka ni Antiyo dita. Kumusta kayo? Narigat biyag dita. Go, kailangan babaan nyo, paragsakan na kayong kananayon ni Antiyo. Iso nga, tano da paglalakan nyo nya. Maiwasan nyo tagpanunot na kita problema. Dita Cagayan Valley, nabasa, kadumat ka no, Ilocano mat dita gayam niya. Hello, kinyayo, amin nga Cagayan Valley, apanak tumat dita agpasyar. Quirino Province, adumat dita tika anakanan tiyo nga dadara na nga bugon. Kinadupay, itinaduma nga luglugar, kan tattao nga, pasensya kayo ng kuunay nga mapasalamatan nga makablao kayo amin niya. Nga amin nga tatrabaho nga OFW, amin nga nurses, hello nurses, okay bye, duty yun dita. Atalag todo kan agdaldalos ti karat sa tan aramida niyo. Kana amin nga teachers, tanda ni ti Teachers Day. Advance Happy Teachers Day, amin nga ti teachers, amin nga nagbalin nga mamaestra kan mamaestro akide. Hello, kinyayo amin dita niya. Kan amin pa nga profession. Hay, salimuot na naksa. Ngaman kung nga ngurod nga maiwasan ti agkablaaw, nagadu kayong tuman. Amin nga pulpulis, adu ba ti pulis dita? Hanyo nga tiltiliwan na Antiyo, Kan kwa, amin nga doktor, abogado, inya pa'y bagwardya. Katulong amin. Handa kami nga ibababa nga katulong, Katulong ko na ilang si kami isang kakarigatan ti trabaho. Nya, si kami ti hero yo. No, narigati trabaho, mikinyayo. Da kami, agriring kami tinasapa, agdaldalos kami, na kami na malpas nga, agkir. Malpas kami itong rabiin, ure na nasinsinot nga kasilyas, padalos, dagita amo nga, Kaya sumak nga ron ti gasa mi. Naman da kami nga ibababa, nalinis day ta trabaho mi. Nya, kan, tultulungan mi ti pamilya mi, nya. Iso nga amin nga amega kumare kinyak, amin nga katulong nga kumare. Go, kaya yung dayta ay na balay lang dayta, Ilocano kayo. Iso nga dakita daldalosan nyo, Kasilyas lang dayta, Ilocano kayo. Nalalain kayo ngam dagita dadalusan nyo nya. Babaan nyo agarami dakti adu nga videos, no malipatan nyo dagita rugrogsot, itibiyag, anong kayo nga nakamirmirdoot nga mabambanog. Pakatawaan kayo nga kananayon niya, nga adamang nga ron trabaho, iso nga agurure kailang biit niya. O kadayjay nga ron, sa libuotan na nantiyon, basta thank you kinyayo nga 50,000 nga kakaanakan na antiyo nga bangat. Nagragsak. Kaya yung kade nga, yaban dagita pa mababati pa nga kakasinsin nyo. Umabot tayo ti sangagasot. Ibaga ko sangangabsuon, sangagasot nga ribo. Kaya yung kade, paabutan nyo. Nga, tano maragsakan nanti, tano agarami dakpay ti adunga nga videos nga mang paragsakin niya yo. Ay na-inspired nanti yung agarami da adupay nga videos. Tata, ala! Sige nga Rudan, tani nga, agpunasakpay ti rupak kalkalingatan akon. Agyaman na kinyayo, Diyos, ti agni na kinya tayo amin nga Ilocano, nga adati dara na nga bugoong. Bye!